That every tongue should confess that Jesus Christ is the Lord, to the glory of God the Father. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. You may be seated. C'est le jour de prière, nous allons nous exhorter. I've been told that is the day of prayer. I will give an exhortation Sur un petit sujet que j'intitule with a small subject that I give the title, Monter, se descendre. Going up is going down. Amen. Donc, si nous voulons monter, The way up is down, going down. nous devons descendre. If we want to go up, we're going to go down first. Si nous voulons être grands, If we want to be great, nous devons être petits. we have to be little. C'est une loi. It is a law. Et Dieu travaille avec ce loi. And God works with the law. Donc, si dans notre cœur, il y a un désir de devenir grand qui If in s'élève, our heart we have a desire to be great, l'unique façon d'y arriver, and the only way to reach it c'est de se faire petit. is to become little. Si nous voulons monter, If we want to go up, alors nous devons descendre. then we have to go down. Et quand nous allons observer cette loi, If we can keep this law, nous allons aboutir au résultat escompté. we will come out in the right results. Et comme je vais le lire quelque part, As I just read it somewhere, Frère Branham dit qu'il n'y a pas un homme plus grand que Jésus-Christ. Brother Branham said there's no greater man than Jesus Christ. Il n'y en a pas eu, il n'y en aura jamais. There was not and there will never be. Mais quand Frère Branham s'est mis à penser, But when Brother Branham started thinking, qu'est-ce qui faisait que Jésus soit tellement grand, what made Jesus to be great, comme nous venons de lire? as we just read it, Si on nous posait la question ce soir, if they ask us the question tonight, qu'est-ce qui fait que Jésus soit grand pour vous? what made Jesus great for you? Quelqu'un dira, il a marché sur l'eau. Someone who said he walked on water, Un autre dira, il a ouvert les yeux des aveugles. and the other will say that he opened the eyes of the Un blind, autre dira qu'il a nourri 5000 hommes. and the other will say he fed 5,000 Donc, il y people. aura diverses réponses. There will be diverse answers. C'est comme quand on avait posé la question à Frère à Billy Paul. As they asked a question, they did ask a question to Billy Paul. Il dit, tu es resté avec ton père. He said, you stayed with your father. Quel est le plus grand miracle que tu as vu dans la vie de William Branham? What was the greatest miracle you saw in the ministry of Brother Branham? Oh, si c'était moi, je pouvais dire. If it was me, I would say, Non, il y avait quelqu'un qui avait un pied court, il a parlé, le pied a poussé. I saw someone with a short leg and he spoke and the leg came out. Quelqu'un dira, il y avait un enfant sans yeux, il a parlé, les yeux se sont formés. And someone who said there was a child without eyes, he spoke and then the eyes came Mais out. quand on a posé cette question à Billy Paul, But when they asked that question to Billy Paul, il a dit, he said, le plus grand miracle que j'ai vu dans la vie de mon père, the greatest miracle I saw in the life of my father, je ne l'ai jamais vu être troublé par une situation. I Amen. never saw him be Il troubled by the prenait situation. le contrôle de toute la He situation. could take control of Et any je situation. ne comprenais pas. And I could never understand. Vous voyez que cette façon-là de répondre. You see, that's way of answering. Maintenant, pour Frère Branham, qu'est-ce qui faisait que Jésus soit Dieu? Now, for Barabana, what made him to that Jesus was God? Ce n'est même pas parce qu'il est ressuscité. It's not because he rose up. Non, non. No. Écoutez, Frère Branham, No, listen to Barabana. dans Émilie 303. Humble thyself. 103. It's 103. Il dit, regardez Jésus. Look, Jesus. Rien d'autre qu'un paquet d'amour. Nothing, only a packet of love. Voyez, You see, il était Dieu manifesté. he was God manifested. Dieu s'est exprimé à travers lui. He was God expressed through him. Ce n'est pas étonnant que des miracles se soient produits It's not astonished that miracle could be produced et toutes sortes de choses. and all other things. Sa vie humble, His humble life, sa vie consacrée, his consecrated life, de Dieu qu'il était, from God that he was. il est venu ici sur la terre pour être un homme, He came on the earth to become a man, pour exprimer Dieu à travers to lui-même. express God through himself. C'est ce qui faisait de lui ce qu'il était. That's what made him what he was. Mais
Dieu, selon moi, What made Jesus to be God according c'est la manière dont il s'est humilié. is Amen. the way he humbled himself. Amen. Donc, pour frère Branham, ce ne sont même pas des miracles. For Barnabas, it was not even miracle. Ces miracles se sont produits parce qu'il s'est humilié. It's a miracle. He produced miracle because he humbled Donc, ce himself. n'est pas à cause des It miracles, was not because mais of c'est miracle. à cause de son humilité. It was because of his humbleness. Il était tellement grand He was so great. et pourtant il a pu être tellement Then petit. he becomes so little. Voyez, You see? c'est vrai. It's true. Amen. Donc, si vous voulez être grand, If you want to be soyez great, petit, just be little. soyez humble, Be humble. soyez effacé. And just be someone that they cannot Je crois que see. vous allez aimer le Seigneur ce soir. I believe you will love God tonight. Écoutez, quand vous allez dans Dieu, se cacher, c'est dans la simplicité. Go, Hide himself. Hide. God hide himself and reveal himself in simplicity, yes. Frère Branham raconte une histoire. But Branham told us a history. Il dit, il y a un homme. He said there was someone, On dit paragraphe 154, vous descendez. paragraph 145, Il dit, on lui a accordé la chair comme on me l'a accordé ce soir. they gave him a pulpit as I was given the pulpit tonight. Viens nous prêcher, frère. Come and preach us, brother. Il dit ceci. He said this. Ils étaient trop intelligents pour croire un message simple. They were so intelligent to believe a simple message. Il n'était pas assez raffiné pour les recherches scientifiques qu'il avait faites. He did not have, did a lot of scientific research. Donc, je vais résumer celle que nous allons lire ça. I will just Alors, il monte, that- il commence à éclater avec des termes. Then the man came in the pulpit. He started trying to go higher with some great words. Vous savez, alors quand c'est arrivé là-bas, alors vous voyez des choses là, alors le thermomètre a indiqué. Thermometer and those things. Frère Branham dit, Then Brother said, les gens le regardaient, people will look at him. ils ne comprenaient He rien, did not understand. et lui-même était embrouillé du haut de la chair. Himself, he was troubled behind the pulpit. Comme l'auditoire ne le saisissait pas, As the auditory could not understand him, il est descendu and he très came down, froissé. and he was really humble. Quelqu'un dit, And someone said, oh, "Oh, s'il était monté comme il est descendu, if he went up there and he came down now, il serait descendu comme il est monté. he was coming down as he was going up." Je ne sais pas si vous avez saisi. I told you, do you understand? Il est monté comme ça, He was going up in the pulpit like this, mais il est descendu comme ça. but he came down like this. Maintenant l'homme dit, And the man says, s'il était monté comme ça, if he could go up in the pulpit like il this, serait descendu maintenant comme ça. he will be coming down like this. Amen. Hallelujah. Amen. Lord, amen. Il monte He said, humblement. go up humble. Mes frères, Oh my je brother. vais juste dire quelques mots. I just want to Et say, c'est comme ça qu'était William Branham. and that's how William Branham Il was. n'avait pas une grande grammaire. He did not have a great Il n'a grammar. pas beaucoup étudié. Never, Il montait, il commettait des fautes. he could speak out with mistakes. Il dit, mes amis, pardonnez-moi. He said, brothers, Je n'ai forgive pas me. beaucoup étudié. I never went to Mais school. quand William Branham prêchait, But when William Branham was preaching, après sa prédication, after his preaching, soit tout le monde pleurait, everyone was soit tout crying. le monde était joyeux, les miracles se produisaient parce qu'il était Because humble. he was humble. Hallelujah. Amen. Celui qui est grand, écoutez ce que votre prophète va dire ici. And listen to what the prophet said here. Je prends 5e saut, écoutez. I'll take 5 series. Paragraph 57. Il montre toujours He can show, he's still showing comment on us doit s'humilier. 58. how can we humble ourselves. Je suis allé voir des gens dans leur bureau I went to see people in the office, 58. qui étaient vraiment des hommes, They were really men, des grands, great men, des rois. kings, Vous voyez? you Et see, des potentats, des monarques. monarch. Parce que vous savez, quand l'ange a rencontré Frère Branham, When
the angel met Branham, il lui a dit, he told him, tu prieras pour des malades. you will be praying for the sick. Tu prieras même pour des rois et des monarques. You will be praying for the king and monarch. Quand il a dit ça à Davis, And when he saw oh, Davis, il a dit non, toi, quelqu'un qui n'a pas he étudié. said, you someone who never been to school. Mais comme Dieu ne ment pas, But as God does not lie, William Branham a prié, je crois même pour le roi d'Angleterre. Voilà. William Branham even prayed for King George. Il a prié pour de grands hommes. He prayed for great men. Maintenant, frère Branham raconte. And here Branham said, Il dit, je suis allé voir des grands, I went to visit great des rois, kings des potentats, and great des men monarques. and monarchs. Et d'habitude, And usually, ceux-là, ce sont des grands hommes. those people were great men. Écoutez. Now, Et puis je suis allé à certains endroits. Then I went to other Donc places. frère Branham montre qu'il est allé chez des grands. And Et c'est bon. Branham said that he was showing us he went to the great Il a people. remarqué que c'était des grands. And he could see they were great. Et puis il est allé à d'autres Then endroits he went to other places où l'individu ne possède que 2 chemises. where people could only have 2 shirts. Vous voyez, un roi, il a combien? Il a A 3. king, how many shirts the king? Il les a visités. A lot. Et il est allé visiter un monsieur qui n'avait que 2 chemises. Then he went to a poor man who only had 2 shirts. Par exemple, un prédicateur qui avait envie de protester avec moi pendant un moment. Another preacher wanted to contradict me or fight me. On dirait que sans lui, la terre s'arrêterait de tourner. He was saying without him, the earth cannot turn. Et ça, And that's c'est une tête enflée, c'est tout. is a big head. That's it. Vous voyez? You see? Mais un grand homme, But a great man, un grand homme va s'asseoir a avec great vous man will be sitting with you et essayer de vous donner l'impression que c'est vous l'homme important. He will try to give you an impression that you are the most important person. Amen. Amen. Un grand homme, A great man, quand il va être avec vous un if petit, he's with you the little, il ne dira pas moi je suis grand. he will Attention, je say, suis le président de I am a president. Il dit, lui vous donnera, vous qui n'êtes rien, He will give you the impression that il you vous are great. donnera l'impression que vous êtes grand. He will give you the impression that you are great. Il dit, vous voyez, You see what I'm saying? il peut s'humilier. He can humble himself. Oh là là! Et vous voyez, You see? Dieu est tellement grand qu'il peut s'humilier. God is so great that he can humble Et himself. à un point que l'être humain ne peut pas s'abaisser jusque-là. Even in such a way that a human being cannot go down in that stage. Regardez William Branham. And look at William Branham. William Branham allait dans d'autres églises William Branham was going to other churches, sans qu'on sache que c'est lui. and without people knowing that was him. Très simple, il est dans la foule. He was simple in the crowd. Et une fois, il a pris des lunettes fumées, il a mis pour qu'on les reconnaisse. And sometimes he put those Ray-Ban, so people cannot recognize him. Alors, un prédicateur est monté. And a preacher went before Il a prêché. He preached. Il est allé, il a changé de veste. And he went and changed his jacket, suit. Il prêche encore. He preached again. Il va changer de He veste. went and changed his suit again. Maintenant, l'homme qui est assis de la côté de Branham dit, But the man who was sitting beside Branham said, regarde ça. look at that man. Est-ce qu'un homme de Dieu peut faire ça? A man of God can do that. Écoutez la réponse de Branham. And listen to the answer of Branham. Oh, son message est précieux. Oh, his message is so precious. Oh, écoute. He said, listen. Il a Eldorado. He has Eldorado. Il a ceci, il a cela. He has this. Maintenant, Branham dit, And Branham said, oh, je suis heureux que Dieu soit bon pour lui. oh, I am happy for God can be good on him. Maintenant, frère Branham dit que cet homme m'a regardé drôlement. Branham said, this man has looked at me in a funny way. Il dit, qui êtes-vous? Who are you? He said to Branham. Il dit, je suis Branham. He said, I'm Branham. Ah, He said, oh, Branham là qui prie pour les malades. Branham that prays for the sick. Il dit oui. He said, yes. Il dit, ah,
position comme That's ça. why you can Donc, take this c'était step. ça la vie de William That Branham. was the life of William Branham. William Branham ne cherchait pas toujours des erreurs dans la vie des William gens. Branham never find mistake in the On lui montre les erreurs. When they show him the mistake, Lui dit non, sa prédication est bonne. he will say, oh, his teaching is great. On dit non, il a des voitures comme ça, des He choses comme said ça. he has the cars. Il dit oh, merci Seigneur pour He lui. said, oh, thank God for him. Alors l'homme dit non, non. The man said, no, Un homme normal n'est pas comme ça. a normal man cannot do Qui that. es-tu? Who are you? He said, I'm William Branham. Amen. Voilà. Glory. Quand vous êtes avec Branham, When you are with Branham, il vous fera voir que vous êtes he grand. will show you that you are great. Alléluia. Oh, Maintenant, écoutez encore ça. Now listen to this now. Je vais vous poser une question. I'll ask you a question. Combien connaissent le groupe électrogène? How many knows the Electrogen group. No? what do you call it? The engine that that produces the electricity, generator. Ok? How many knows the generator? Ah, tout le monde. Everyone knows generator. Si on allume ça ici, If they put a generator on here, ça va nous aider à donner la lumière, n'est-ce pas? it will help us to have light. Nous allons apprécier. We will appreciate it. Mais regardez le soleil. But look at the sun. Le soleil éclaire le monde The entier. sun can give light to the whole world. Le soleil, The sun il fait vivre chaque chose sur la terre. can make everything live. Amen. On the earth. Mais qui a déjà entendu le bruit du soleil? Whoever heard the noise of the sun? Il fait un grand travail, mais dans le silence. He does a great work, but in the silence. Mais le groupe électrogène qui peut éclairer ces bâtiments, That can give the light only in this building. quand vous l'allumez, If you put it on, ça va, vous n'avez pas de lumière. without me, you will have the light. Vous n'avez pas de lumière, ça va. Without me, you will have the light. Alors qu'il ne fait qu'un petit The travail. only does a little work. Mais le soleil, But the sun qui fait un grand that travail, has a great il job. ne fait jamais de He bruit. never made any Il est noise. toujours effacé. He's Il est humble. humble. He's humble. Et quand le soleil est humble, As long as the sun is humble, Dieu lui donne une force inépuisable. and God gave him a indefinite strength. Il n'y a pas le carburant qu'on met dans le soleil. You don't put fuel in the petrol in Le the sun. soleil lui-même donne sa The sun gives the light by himself. Mais le groupe qui fait But that generator does me. à un moment, boum. Sometimes there's some, Ajoutez le carburant. some petrol in there. Vous voyez, il n'est rien. You say it's Il nothing. est petit. It's Mais little. il fait trop de bruit. But it makes a lot of noise. Mais le soleil qui est grand, But the sun that is great il est silencieux. is Écoutez, frère silent. Branham. Listen to Brother Branham. Dans le respect 177-178, In respect 177, il dit ceci. he said it. Puis nous voyons qu'une fois il y avait un Romain. And one time we saw a Roman. C'était un homme important. He was a very important person. Et il aimait les Juifs. But he used to love Jew. Et son serviteur était malade. And his servant was sick. Lui-même ne se sentait pas digne d'aller au-devant de Jésus. Himself could not find himself worthy to go before Jesus. Regardez un grand général See, romain. a great general Roman. Mais devant Jésus, But before il Jesus, dit non, je ne suis rien. he said, I'm not Le worthy. grand frère Branham dit, But Branham said, voyez, you see, vous devriez toujours vous sentir beaucoup plus petit que vous ne you must l'êtes. feel yourself more little than you are. Ne soyez jamais grand à vos propres yeux. Don't be great in your own eyes. Voyez-vous? You see, Mais cela ne veut pas dire que vous ne soyez pas grand. but doesn't mean you're not great. Vous êtes grand, You are great. mais ne le soyez pas vous-même à vos propres But yeux. don't feel yourself great on your own eyes. Écoutez maintenant. Maintenant, But now, si vous êtes grand, if you are great, laissez quelqu'un d'autre le dire. leave that another person to say it. Amen. Hallelujah. Laissez qu'on dise. Let people Oh, say, Alpha oh, est Alpha, un grand homme. he's a great Il man. est ceci. Oh,
C'est moi. It's me. Le grand pasteur de The great pastor of this Sans kingdom. moi, Without il y a me, quelque chose de faux. then you know there's something wrong. Mais un grand homme, But a great man, il s'efface he will be et away, les autres and disent people will be saying, non, cet no, homme-là that man, est un grand homme. he's a great man. Et maintenant, si vous êtes grand, But if you're great, laissez quelqu'un d'autre le dire. leave the other person to say it. Vous effacez-vous. Don't be there. Et Dieu va vous élever. And God will lift you up. Et nous allons voir And we will see que même Jésus, the same Jesus. c'est là on a lu, il a été tellement élevé He was so lifted up. et Dieu lui a donné un grand nom And God gave him a great name. qui est au-dessus de tout nom. Above all names. Et frère Branham dit, And the Parabalam said, pour que Jésus obtienne cela, for Jesus to receive that, il s'est d'abord humilié. he humbled Il himself. s'est effacé. He was out of the people. Il a pris le travail le plus mauvais de la terre. And he took a very little and low job, the lowest job on the earth. Un laquais, le laveur de pieds. Someone who can wash people's feet. Frère Branham dit, And Parabalam said, en Orient, in les gens marchaient à pied. in Israel, people used to walk on, Et il y avait des excréments de bêtes. and they had all those rubbish from the Et cattle. les pieds étaient les parties les plus sales. And the feet was the most Et dirtiest Jésus a part of choisi seulement cette partie pour laver. But Jesus only chooses that dirtiest part of the body to clean it, to wash Et il it. a dit, And he vous said, m'appelez maître. you call me Et master. c'est ce que je suis. That's what I am. Que chacun de vous lave les pieds de son frère. And each of you must wash the feet of his Il brother. ajoute, And he il added, dit que celui qui veut être grand soit le serviteur des autres. and whosoever want to be great, let him be people, another person servant. Frère, ce que je vous dis, ce n'est pas des slogans. What I'm telling you is not Si slogan. vous le vivez, If you live it, vous verrez la main de Dieu. you will see the hand of the Les Lord. gens diront que vous êtes un magicien. And people will say you are a magician. Dieu va vous prendre, God will take il va you vous élever and he will pull you up. et dans l'étonnement du monde entier. And people will be surprised. C'est ça Dieu. That's Et God. c'est sa loi. And this is his Tout law. celui qui s'humilie, Each person that can Dieu humble le himself, prend, il l'élève. God will take him and lift him up. Il lui donne beaucoup. And he will give him a Il lot. prend soin de lui. He will take care of Il lui him. donne un grand nom. He will give him a Il great lui name. donne de grandes He fonctions. will give him a great position. Oh, merci Seigneur. Oh, thank you, Lord. L'humilité, écoutez ça. Humble thyself. La citation que je vous avais donnée, The quotation that I gave you, je lis seulement la dernière partie à 434. I'll Il dit read ceci. 438, 434. Dieu s'est caché sur le verre. Comme le disait ce brave saint là-bas à Chicago, As this great saint in Chicago was saying, cet homme est monté sur l'estrade avec toute son instruction. this man went to the altar with all his instruction, education. Il a dit, Then he said, il en est descendu abattu, but he kept down la tête baissée. his head down. Il est reparti vaincu. He went back conquered. Il a dit, He said, s'il était monté de la façon dont il est descendu, if he could go up there the way he came down, il serait descendu de la manière dont il est monté. he will be coming down the way he went up. Alors il ajoute, Then he added, et c'est bien vrai. it's true. Voyez, You see, humiliez-vous, humble thyself. soyez humble, Be humble. c'est tout. That's Ne it. cherchez pas à vous distinguer. Don't be different. Aimez Jésus, Love Jesus. c'est tout. That's Voyez, it. dites Seigneur, Oh, said Lord, s'il y a quelque fraude dans mon cœur, if there are some fraud in my heart, s'il y a quelque chose de faux, Père, if there is something wrong, Father, je ne veux pas être comme ça, ôte-le. I don't want to be like that. Take it Je ne away. veux
prié ce jour-là, Seigneur. I want to be numbered among them that Et day, Lord. je vois que ce jour approche. I can see those days is coming by. Il y a une citation, je ne vais pas vous la trouver maintenant. There's Frère a Branham dit, quotation that I don't have here, but you can see it. regardez même dans notre vie. But Branham said you can even look at our life. Celui qui se répand, c'est un grand homme. The person that can repent himself is a great man. Dit David, He said David, c'est un grand roi. he was a great king. Il dit, quand Nathan le prophète lui a fait voir son erreur, He said when Nathan the prophet showed him his mistake, il dit directement il s'est he répondu. said directly he went in Il repentance. dit, voilà pourquoi Dieu a dit, c'est David est l'homme selon mon cœur. That's why God said David is a man according to my heart. Il pouvait porter le sac un roi. He could take Le sac. Le sac. Et se mettre la poussière sur la tête. put himself powder. Il pouvait danser devant l'arche de Dieu. He Un roi. dance before the ark, a king. Mais nous ici, But no, we here. quel jour de gloire quand Jésus. One day when Jesus said me, Il regarde pas. Mais David, was David, un grand roi, a great king. il a dansé devant Dieu. Il a crié. Screamer. Voilà un grand homme. You see a great man. Celui qui est là, en train de bouffer, And you see people. il n'est pas un grand homme. He's not great. Il se fait le même grand. Mais le He's jour qu'il va s'humilier, but the day you will have Dieu le something, prendra. God will take Il him. l'élèvera. He will lift him up. Et tout le monde verra cela. And everyone will see it. Merci. Écoutez ça. And look at this. Listen to this. Dieu est bon. God is great. It's good. Je peux prendre un exemple. I can take an example. Frère, venez. Parce que nous avons un frère. Frère, No, venez. no, no. Come. Venez s'il vous plaît. Come here, please. Là, c'est votre fille. Is your daughter? Yes. Voilà. Venez comme ça. And come this side. Ça, c'est quoi? What is that? Head. C'est la tête du frère. It's the head of the body. Les yeux du frère. That's the eyes of the Le body. nez du frère. Nose of the body. Les mains du frère. Les pieds du frère. Je vois tout ça. Je vois. I could see all that. Est-ce vrai? Is that true? Mais ce n'est pas l'oreille qui a mis au monde son enfant. But it's not the ear that made that brought his daughter. Bien que c'est une partie de son corps, Even the ear is one of the parts of his body. c'est la partie visible. It's only the visible part. C'est son corps. But it's his body. Mais l'œil a sa fonction. But the ear, Oui, l'œil a sa fonction. but his eyes has his L'oreille a sa fonction. jaw. Even the ear has his Le nez a sa fonction, Even merci his frère. nose has his jaw. Les pieds ont leur fonction. Even his feet has his jaw. Mais il y a une partie de l'homme But there is a part of a man qui est invisible which is invisible, et qu'on protège, qu'on cache. that they always hide, C'est toujours humble. but it's always Mais humble. c'est ça qui donne la vie. But that's part that gives Et il life. faut regarder William Branham. And when you look at William Vous Branham, regardez Oral Roberts. you look at Oral Vous Roberts, regardez Billy Graham. look at Billy Graham. Ce sont des gens très visibles. Those are visible Des Tony men. Osborne. The Tommy Mais Osborne. William Branham, But William Branham très effacé. was not seen. Mais c'est lui qui a donné la vie à l'homme. But he's the one who gave the life to the bride. Ce n'est pas Billy Graham. It's not Ce Billy n'est pas Graham. Oral Roberts. It's not Oral Ce n'est Roberts. pas Tony It's Osborne. not Tommy C'est Osborne. celui-là qui est caché. That's what the one that was hidden. Celui qui donne la vie. And he's the one that Et was ton giving life. corps dans son entièreté ne donne pas la vie. But your body, your whole body does not give Mais il life. y a une partie réservée à la vie. There's one part in your body that On ne gives life, l'expose pas. but they don't show On it. le cache. They hide it. Hallelujah. Amen. Amen. Souvent, les gens qui sont importants pour l'épouse aujourd'hui But sometimes people that's very important for the ne bride, sont pas très visibles. you can't see them. Ils ne parlent pas d'eux-mêmes. They don't speak about Ils sont themselves. humbles. They are Mais humble. ils ont un grand travail. But they have a great job. Leur message bénit les gens. And
D'après William Branham, According to William Branham, le plus grand homme, the great man, Jesus. Écoutez ça, nous allons dans la Bible. We go Bientôt to on va the Bible. terminer. Luke, Chapitre 18. Father, Luke 18. Luc 18, nous commençons au verset 9. We start from the verse 9. Si moi je décide de devenir grand, je deviendrai, je connais les secrets. If I want to become great, I will become because I know the secret. Et vous aussi, vous connaissez les secrets. You know the secret also. Si vous dites à partir d'aujourd'hui, je décide de devenir grand, If you said from now on, I want to be great, you will vous le become, deviendrez. you will become Parce great. que vous avez le secret. Because Amen. you have the Vous secret. avez la formule. You Amen. have the formula, C'est de vous humilier. Ça. but it's only Et vous, to take the écoutez humbleness. maintenant, vous avez trouvé. Yes. Luc 18, à partir du verset 9. Starting from 9. C'est ça, la parabole. Ok. Vous pouvez lire le parabole. Vous allez voir, il y a un And he Messie. spake this parable unto Satan, which trusted themselves that they were righteous and despised others. Continuez. Two men went up into the temple to pray. The one a Pharisee and the other a publican. The Pharisee stood and prayed that with himself, God, I thank thee that I am not as other men are, extortioners, unjust, adulterers, and or even as this publican. I fast twice in the week. I give tithes of all that I possess. And the publican, standing afar off, would not lift up much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. Yes, sir. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone that exalts himself shall be abased, and he that humbles himself shall be exalted. Amen. Amen. Ça, c'est la Bible. This is the Bible. C'est Jésus. It's Jesus. Deux hommes. Two people. Mais dis-moi, The other one said, me, je te le dis. I pay my time. D'ailleurs, si ce n'est pas moi, Even though mais le pasteur là serait sale. if it's not me, pay my time. C'est moi qui Pastor décide. will be dirty. It's me that C'est moi. It's me. Mais il y avait un autre, But there was the other. un soleil. Oh, a son. Il disait à lui-même, He was sent by himself. il n'osait même pas lever les yeux au He ciel. couldn't even lift up his eyes. Il se lève après la partie de oh Dieu, He said, oh Lord, chante les envers. oh, be Je suis un merciful. I'm a sinner. Jésus dit, Jesus said, je vous l'ai dit. I can tell you. Celui-ci descendit dans sa maison, justifié. This one went down in his house, justified. Plutôt que l'autre, Then others. car quiconque s'élève sera Everyone that will abaissé. be exalted will be made. Et celui qui s'abaisse And the one that will go down will sera be élevé. exalted. Il monte à Bernard. Oh, my tabernacle C'est le plus beau, le plus grand. is the greatest and the Je suis le premier. Je suis le premier à faire cette réalisation. to do this. Je suis le premier. I'm Écoutez, the first to do this. dans cette ville, In this city. écoutez, sans moi, il n'y aurait pas le message. Without me, there won't be a J'étais message. le premier à avoir le courage I was the first to have a courage de prendre ma to Bible take my Bible et de toquer à n'importe and porte. go and knock the doors. Quand Dieu te regarde, And when God look at you, il dit tu t'élèves. He said, you, Mais comme tu t'élèves, and you exalted tu yourself, seras baissé. you will be going down. Amen. Hallelujah. Moi ici, Oh, me. moi je suis le grand et les autres là, c'est- Me. Dieu But Dieu God, sait humilier les gens. God knows how to humble people. La Bible dit tous les esprits sont au service de Dieu. The Bible says every spirit is in the service of God. Quand Dieu voulait qu'Akab soit séduit, When God wanted Ahab to be deceived, il a dit, He said, qui enverrai-je who can I send pour séduire to Akab, go and deceive qu'il Ahab monte à la guerre and to go to the war et qu'il meure? and he will die?
Michael, Gabriel, And Absent, Michael, Gabriel, everyone were there. il n'avait pas de solution. He didn't have a solution. Mais un esprit malin, But an evil spirit came. il est venu des ténèbres. He came from the Il darkness. dit, envoie-moi. He said, send me, God. Dieu dit très bien. God said, yes. Qu'est-ce que tu feras? What are you going to do? Il dit, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces I prophètes. will be a spirit of a liar in the mouth of all those prophets. Il croira ça, il montera They ça. will believe it and they will go for Vous them. voyez, You see, Dieu peut libérer un esprit. God can send the spirit Tellement vous êtes orgueilleux. because you are so bright. Moi, le grand pasteur, Be a great pastor. il prend seulement parmi les esprits un esprit de prostitution et He d'adultère. will take among the spirit of prostitution and Et on t'envoie seulement. Des pasteurs chaos. and the person will collapse. Et Dieu fera même qu'on t'attrape. And God will do it in such a way they will arrest you. Et les gens vont dire, oh, le grand pasteur, And people say, le grand pasteur, le grand pasteur, le grand pasteur, le grand pasteur. This fellow, the great pastor, C'est la voix de Dieu is the way of God pour vous rabattre to set you down parce que vous êtes désolé. because you are blind. Hallelujah. Ne soyons pas orgueilleux. Don't be blind. Je termine par cette citation. I'll finish with this quotation. Deuxième saut, Second seal, 148, nous descendons d'ici. paragraph 148. Ce qui fait la grandeur de Dieu, What makes the greatness of God? c'est qu'il est assez grand pour sa descente. That He is so great to humble C'est Himself. ce qui fait sa grandeur. That's what makes Him great. Rien n'est plus grand que lui. Nothing is greater than Him. Et il s'est abaissé plus bas que personne n'aurait pu s'abaisser. He humbled Himself down in such a way no one can be go like that. Vous allez lire à la maison. You can read it at home. Mais d'abord, il y a eu humilité, ensuite est venue la grandeur. But first, it was humbleness. Then the greatness came. Voyez, You see, que ce soit Dieu qui élève. it's only God. Let God exalt you. Celui qui s'abaisse, Dieu l'élèvera. The one that will go down, God will exalt you. Je termine, je ferme mon Oh, I finished. Hallelujah. Now listen to this. Jean monte au ciel. And John went up. On dit, qui est digne de prendre le livre et d'en rompre le sceau? Who is worthy to take the book and break the seal? Personne au ciel. No one in Personne heaven. sur la terre. No one on the earth. Personne sur la terre. No one under the earth. Jean commença à pleurer. And John was crying. Et un ancien lui a dit, And an elder said, ne pleure pas, Jean. oh, don't cry, John. Les lions The lion of the tribe a of vaincu conquered pour prendre le livre et briser les sept. to take the book and reveal Mais the là, secret. quand Jean s'est retourné pour voir le lion, And when John turned around to look at the lion, écoutez, Listen. on dit le lion a vaincu. they said the lion Le lion, conquered. c'est le plus fort de tous The les animaux. lion is the strongest animal of C'est all animals. le roi des animaux. He's the king of the animal. Maintenant, Jean dit, d'accord. And John said, hey, Je veux voir le I lion. will see the lion. Quand il se tourne pour voir le lion, When he turned around to see the lion, il voit l'agneau. he saw the lion. Oh, Frère dit, But the Bible said, quelle différence what a difference between the lion and the lamb. Est-ce que ce n'était pas l'agneau? It was not the lamb. Et ce n'était pas les lions qui It was not the lion. Il dit c'était les lions, It was the lion. mais sous la forme d'un But in agneau. the Amen. form of the lamb. C'est-à-dire le puissant He said the greatest. The dans greatest. la simplicité. But in Amen. the simplicity. Alors Branham vient. Then Barnabas came. Avant de prêcher les sept sceaux, Before he can preach the seventh seal, il prêche Dieu se cache et se he révèle preached dans la simplicité. God can hide and reveal himself in the simplicity. Voilà même le jour qu'il a prêché le septième sceau. That's the day he preached the seventh seal. Les gens ont attendu le jour de la fin. And people waited at the end. Branham vient. But Barnabas came. Oui, il nous a caché. Oh, Il a fait he ceci. did Oh, this. j'ai pas bien saisi. Oh, I did not understand. Maintenant, regardez. Now listen. William Branham And William Branham, prêche premier sceau, deuxième he sceau, preached the troisième, first seal, second sixième. seal, up to 6 seals. Et il dit, And he said, posez les questions sur le sceau. and ask question about the seals. Question-réponse sur le sceau. Question and answer of the seal. Ah, Branham, Oh, tu Branham, n'as pas encore prêché le septième you sceau. didn't preach the seventh Mais seal. comment tu veux qu'on pose les questions sur le sceau? Why do you want us to ask questions about the seals? You didn't preach the Le septième seventh sceau seal. était déjà prêché dans la simplicité. Because the Amen. seventh seal was preached but in Alors, simplicity. maintenant quand il arrive
arrive dans le 7e saut, When he came to the seventh seal, William Branham dit, and William Branham said, oh, je comprends now I understand pourquoi j'ai prêché ce message en premier. why I preached this seal On the fait first. le pourquoi parce que ces choses seraient prêchées au Vatican. Because we thought these things would be preached in Vous the voyez, Vatican. Dieu You caché see, God et is révélé hidden dans la and he revealed himself in the simplicity. Les gens ont cru que les gens qui vont prêcher le 7e saut, peut-être il y aura des tonnerres. People thought the day will be the seventh seal, there will be thunders. Branham est venu comme tous les autres jours. And Branham Il came a like lu la Bible any comme tous other les day. autres jours. He opened the Bible Il a every other prêché. day. He preached. Et c'est fini. And that's it. Et pourtant il dit, And then he says, c'était les choses que tous les saints, he said that tous the les sister, tous les every prophètes saint, attendaient. all the prophet was waiting. Mais quand on a révélé But ça, when it was revealed, c'est juste comme une prédication. it's just like a Dans la preaching. simplicité. Amen. C'est ça la grandeur. That's the greatness. Monter, Going up c'est descendre. is to go down. Descendre, Going down c'est monter. is to go up. Amen. Amen. Hallelujah. Let's get out of praise for the Lord. How many appreciate that? Amen. Amen. How many appreciate this? Amen. Please, let the man sit there. We will pray for that. You know, can I say something? This man is great. Amen. 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 This is the most beautiful sermon. I tell you. This is one of the greatest sermons I've Amen. been preaching in this church. Amen. Are you happy with it? Amen. Let's get out of praise. This is the greatest sermon. You know, I used to work in the restaurants. I was a chef. But we had VIP. They used to come. They would put their names. They said, all those worldly stars. Now Campbell will come today. Elton John will come today. People, the chef will tell us, please make sure the food is right. And he will be screaming on the phone. I was a head of a section. Then the phone will ring. Hello, Alpha, make sure that plate is for Elton John. He has to be right. I said, yes, chef. You said the kitchen is like humming. But one day, the greatest man came. No one could notice it. Hallelujah! Amen. He went and sat down. According to the restaurant, according to those people that know the worldly people, that man is the owner of the company, Wangler. James. They said he's the most richest person in all those people who used to come to the restaurant. But he came years here. You see a shirt, even me, when you dress up, you will be the boss before that man. He just came. Even the boss forget to tell us he was a VIP. Then they went down, they said, do you know the man is eating? They said, that man with the long beard, he looks dirty. He said, yeah. He's the richest of all the VIP. Hallelujah! And we start running in the kitchen trying to make sure the food is being ready. But the man was sitting there, different to others. But he's the richest. Amen. And people, they followed when he went out. Look at the car. They said, ah! And bodyguard were there. He told them, stay outside. My, glory to God. Amen. But Abraham said, if you see a man with his hand in his pocket, moving some coins, he does not have money. This is the quotation. The prophet said, he doesn't have money. The person who has money does not talk. He will come and sit down. Hallelujah. How many believe that? Amen. How many believe that William Branham was the greatest prophet? Amen. How many believe this? Amen. The greatest prophet in history. Oh my. And when I was telling me, Paul said, go, I said, no. Though Branham said, I wish like Paul. But Branham was great. Amen. Can you say amen?
Amen. Paul wanted to know the 7 seals, but he never knew it. He said, if God came down to give the book to the man, hallelujah, the man was so important. This is the greatest. Pastor, this is the greatest sermon. How many will love the pastor to come back? Amen. Oh, I wish if it was Sunday that everyone here will be jumping. Amen. Oh my, you see how people they miss that? The prophet said this brother was praying for the Holy Ghost, and that Wednesday he didn't go to church. And an angel came and sealed people with the Holy Ghost. And Brother Branham said, you missed the church on Wednesday, that's why you did not receive the Holy Ghost. Look at this Friday. I am blessed. I tell you, I didn't know that you would preach like this. This is the greatest sermon for me. Amen. I'm so proud of him and I'm happy. And we want to have him back again here. Oh, my, let's stand up. Amen. Hallelujah. So we'll give the pastor opportunity to pray for us. Amen. To give the last prayer. So Brother Woman can come forward. Amen. Dieu Tout-Puissant. Almighty God. Amen. Combien il est bon de demeurer en ces lieux. How is good to be here Parmi ce peuple racheté par ton sang. among those redeemed people by your blood. Des gens qui ont abandonné le monde pour s'attacher à ce glorieux message. People that forsake the world and to come and stay with this message. Des gens qui peuvent recevoir la parole. People that can receive the word. Seigneur, Lord, tu as dit, you said, bénis bless celui qui lit those who can read, et bénis ceux qui écoutent. bless those who can listen. Seulement lisant la parole, nous sommes bénis. By Amen. reading the word, we are Et en blessed. écoutant, nous sommes bénis. Even by listening to the word, Et we are. tu n'as aucune autre façon de bénir ton peuple. There's no other way to bless your people. Parce que tu as dit dans les Écritures, Because you said in your word, dis à ton frère tell que your brother Dieu te bénisse. that may the Lord bless you. Ainsi, Seigneur, Oh Lord, à cause de leur attitude envers ta parole, because of the attitude puisses-tu towards your ouvrir word, les écluses des cieux et bénir ton open peuple. the doors of heaven and bless them. Et Seigneur, Oh Lord, que la parole que nous avons écoutée, que Satan ne puisse pas nous la voler, that the word that we hear, that the devil cannot take it out, mais qu'elle puisse tomber dans une bonne that terre, let it fall in the good qu'elle ground, puisse se reproduire aussi. that it can reproduce. Bénis le pasteur de cette église. Bless the pastor of this church. Tu connais, Seigneur, tout ce qu'il fait pour toi. Lord, you know whatever it does for you. Je ne le dis pas parce que je suis ici, I don't say it because I'm here. mais je te prie, Seigneur, But, oh Lord, I de ask l'assister encore. that you Bien may sûr, assist in his church. ce grand fardeau, Dieu, This great que burden, tu oh lui as Lord, donné, that qu'il you gave puisse le conduire jusqu'aux eaux paisibles. that let him lead them up to the water of life, Que l'amour, la That the joie, Lord, la paix et toutes les the bonnes choses happiness, demeurent dans ce peace lieu. can build this church. Que tu sois l'ami de leurs amis, Amen. l'ennemi Be de leurs the ennemis. friend of their friend, the enemy of their enemies. Combat pour eux.